Ka Joint Action Committee JAC jong kilai seng ka Bakanthop ya ka Giant Hills Truck Owners Association GHTOA, Meghalaya Commercial Truck and Driver Association MCTDA, but all Giantia Cement and Clinker Transporters Association AJCCTA kalapan bena bakalaweng no ya karaya ki ka baklembu por. Kani kalawan long hadian bau Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District ulakular ban shimkhia ban khot ya kren ni ki arliang mamla kata ka JAC bat ka senjuk ki karkhana penmi khendo bilan hapo kalama Giant Hills Cement Manufacturer Association ban ya kren penbaj halor kani ka kam. U President ka JAC Uma Biang Shwashla ula pentep pelada kani ka jingkran penben kam shimla urlong katkum ka jingdawa ka JAC kan nyat bet shakman ban pelong ya ka jingaki ka baklembu por. Kani ka jingaki katmu ban sedang lasai ka singi ka arpo artrik yayong ban khanglat ekitrok kit cement kit clinker na lom shnong sha Assam namar bagi karkhana penmi do bilan ki badan ha East Giant Hills District kimpatiaw satya ya ka jingdawa baikit baiba ka ba ka JAC ka dawa ban siu ka sanspa tingka shiton. Eksekutif sa Piu Pajba Bululang yang ga nonton yang setiap Meghalaya yang ini wa inaliang ga Joint Action Committee da em gwi meeting gua man ini udah da chimi garai wo strike na khang sarok I kri company wada por kamwa hagini ga go man min step arpa atrik na so ada bosan tanne dengan jenis tausuk jenis taukemen wa kam kucing kudu di siu amburam nyoi yang ga East Giant Hill dari chama office yang DC rangkap OSP da AWI ga acharan wa to penjetiam UI wa kini ki cement factory wi kile rangkat dekat solution yang ki wa iga Joint Action Committee ko am kan diga sentri ko lay stain da keluar ile ile ukang serap pi ide wa pi ile de pempau I ya jing ne jing cha le benye ak di cement factory ning port ko wa ide demand I ya ka by loading ko wa kamnu uya kat dor te by loading I nang yo im gi keri yang I kamu man kan ni ki de egi ke dor I kam tami keri ko la cha sam de egi ke kamangat imon ke kamangat isnya yang ki ichami im ile ha de yo gule ka dongai de kata kam te de udisi ne de kular wi wa to jawab wen kan strat yang pi wa nga wo kular nga wo himkhia wo kuro arliang yo iklam yo pembaji hagiti hagini kiti ya wo wan tarik umbo gate da daw yo poni lo dusi to daw de himkhia do wo kod I woro pun arliang yo lukti kini wa pencam di CE rumah ni ko wa job uman ko la ba darti yo ile ikri jeng kwa wa I da peman il kepot deni kentien play pe woro ko ble cibon strike to wang ko bo im step tarik step ke sini tarik na woso ka man gate I de cancel chuai ke da le tok ka mulai jikmat lembat ke jeng iklam ni ko di CE I bodang continue biang gale ko ble cibon